Kublaya pay warok ki pralog ki wasnyaw suk wo pat ye ki video hau new channel hakani ko video kwa open snyaw chapi chapang iwi ijia waphala wakai imbiang kamanbei ko wadayap napo kasenduk namo ka coffin hachwa ulai telep kiyaka hawakam te kaman pertuit kani kamanbei we haiwan ini wajia te ton pat iya kani ko video hadu wakot khanang wayo tip iya wasakhyat te chwa wo sedang chai video lada em na perdi yong i ki wampu em udep iya subscribe your new channel snya bhai subscribe we ngat how to bell wa em haitu khanang wayo pten cho cho phiu yo i ki video wa thame te ton sedang chai video iwi ni ijia I wada klan ba upor hakirin san social media kam waman kate wada em kawi ka manbe ka wanyaw paun rus nem irta ya ka wada penbena ki doktor yong kawi ka hospital wa em ha Ecuador kam ka wada yap da khai imbiang ko we de cho netet ne kersu ko napo ka sendup namo ka coffin wa thap ki yaka ha ka sngi wa penchong sngi ki yaka ka sngi chwa wo lai telep ki yaka ha ka wi ka city wa tip kam ka baba hoyo ka wa em ha Ecuador hakawi niki video ko wada klan ba upor hakirin san social media ukon yong kani kamanbei u wada tip kam u Gilbert Balberan da khana uwa hadin wasnya u kam wa em wa cho netet da wai u ya kasenduk namo ka coffin wa thap ki ya ka bei u hachwa ulai telep ki ka we de chem u wadang rin mansin ko we dang bit le u hat ko kam te de phone ambulance ki yo ki libo ya ka cha hospital da khana cho cho ulai wakabei u ko wada mut ki sadu ulai telep da khai imbiang ko de te cho ne tet ko ye kani ka senduk ne ka coffin da ka kti ti ding yong ka hadin san kan ta wada dep ki wo thap ye ka hapo kani ka senduk ne coffin we ha I viral video de yu le waki pru we wan hakani ka sngi wo lai telep ye kani ka manbei da ya yang we de ya support ki ya ka kat wadang wan ka ambulance ha ini itha wajia yo ki libo biang ya ka chaka ju hi ka hospital wa penbena ya ka kam ko wadayap haki ars ngi wadadep we kani ka manbei ka wadarap herta ka wala nyaw paun rus nem irta ka wada tip pertui kam ka bela montoya da khai imbiang ko na wayap we de no mansin ko yong he namo da brit ko heavily kat wadang pankhi ki ar ngut ki bru ya ka ukon yong kani ka manbei da krong poisa ne pan donation u ne benta wo arrange ya kani ka senduk ne coffin ya ka bei u hadin wada penbena da ka hospital wa MD ka bei u he ni hesla kandaw parthai we mto do ite da khana cho cho ule wakani ka hospital de death certificate ko le yaki we heyeto won wa yukli waneyi idaw poi hospital ko kani ka manbei da poi hospital ko hadin wa suba wa yo stroke ko we neite won da penbena ki doktor wa de yap ko we nei liang ka ministry yong ka public health da penman ko da ka state investigation yo takit ye ini iwajia ya kani ka manbei khaddo ukon yong kani ka manbei da khana u da lai pat u ya ka cha hospital ha intensive care unit we da ong u du wai he u ya ka yo smart chat ko we yo em lang ko wa o kam na chwa